They thor along protest against program ke deng pon. Longkiri singnar ning kan krip pli hong hap hong ru ki so cha langji aphan kerap ka chu hang. Bokajan SDO civil along pherang ke amai kang nipon. Rongbang sok thonar tuke thoma mai kapaman pon. Tolamara Cultural Complex along Perangkia Mai ke Papon. Birta kilang arado anaphan kardong pajirlo kardong non Karbi Longri Abirta long pen ujang terangpi non birtang ton pen arjupontha. Karbi Anglong District Youth Congress Committee pencepatir piponsi pini protest again program ke dengpon. Karbi Anglong District Youth Congress Committee mai phu kongchun bang mai phi pencenglok local committee tumpenang an chetongdun. Labangso protest again program ke deng ponang koklaki son thom ning kang samsi ke du koklaki hormu hortar gas cylinder petrol kicho hormu ador kisu Sonia banglaki Kaziranga National Park Station puthak lapen Duarbagari constituency along Daihuri Daithor Sangti lapen San Gravel ke pona puthak nilitum lahai chekroi dun thekthi pusi ningje ponrinti Hanboka pen Robinson Kiling Karbi Longri Abirta PDP, go back, go back, go back. PDP, go back, go back, go back. Kamu hata apa pakom no? Pakom. Jadi dengan siapa? Kandang. You Congress in the back. Langpher constituency ka parlu longchap inglengarong Mongol singnar lapen achor kajor terang pia tuma sopokling longkiri singnar thurun epin hong hap hongro kisu puthot ka chelang ijephan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang phan kirap kichu hangpo kedamtang surihini raner kep sirke baning kana longpen longkiri singnar hong hap hongro kisu kichu long lokpen along hospital along kisu chelang dampikan lu bonta ki mijang thega vederlu nona bangki akhia datmati kisu ka chelang ijephan ta tangka ka dure thektiklu Lancho tagalisi asupia kibi arnika singnar pia bangta lang kisu ki ropena jok chiklo ijon kisu chichak nanglo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang penchinglo KAC ka chari ke thigi dingatum nilitum hemtun ki duk thektiklo Lasi nangkira vek je phansi asar bura Mongol singnar hinpen kachuning ripon padu Li kerap kacu hang ji sini li nang choneng ridun nang kok lo mati nang choneng ridun derlo nili hem usu ko ane ki so chelang pen nili la so ko ane tangka alak at si ke warlo mati la si non la CM ke thegi ding atum sitameni liphan ke nang lang le po la si non la sin nang e palang ji pha na cho dak nang pahumri ji pha nili nang li tumha nang choneng rilo nili pha nang pacherap dun ji pha la so ko son si media ji ma
bangat teng kita kita ding dun long jipan lah pan sini li nali tumang nu nang ning itu ning lo nasi nali tum le halat tumat heng nu pangdak damingu There ni phai ingkoi ra phwar ni aner lupor phai krihini ra achiti ma porma lompen bokojan civil SDO office along phirang kia mai ke phapon bangso mai long kijutsi vutara long amen ka che thaptang lapen amen kang than pon thotum bangko ana phai dowi lahaya puthak si than pachini pon bangso phirang kia mai long civil SDO Anup Kumar Brahma election officer Dimpul Kaman magistrate Yambem Anand Singh Hatum bangso mai deng pon sangti dipen projenterang Karbi Longri Abirta ফাৰ্ষ্টতে আহিব আমাৰ 17 নম্বৰ শচীন টেণ্ডা সেইটো আছে তাতে আমাৰ টোটেল ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছিলে 23 তো তাতে কোনো ধৰণৰ সলনি হোৱা নাই 23 আছে আৰু ছেকেণ্ডত আহিব আমাৰ 21 বৰজান MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাতে আছিলে আমাৰ টোটেল ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ 47 আছিলে 47ৰ ভিতৰত আমাৰ তাতে 7খন বাঢ়িছে 7খন বাঢ়ি পেলাই আমি পালোঁ টোটেল 54 ঠিক এনেদৰে 22 নম্বৰ সৰুপথাৰ MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাতে আছিলে আমাৰ আগতে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছিলে 9খন আছিলে তাৰ ভিতৰতে আমাৰ তাতে বাঢ়িলে আমাৰ 3খন বাঢ়িলে 3খন বাঢ়াৰ পাছত আমাৰ আহিলে 12খন হ'ল এতিয়া আমাৰ তাতে সৰুপথাৰত আৰু 23 বকাজান MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাতে আছিলে আগতে আছিলে 34 ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছিলে এতিয়া আমাৰ তাতে বাঢ়িছে 12খন তো 12খন বাঢ়াৰ পাছতে আমি পালোঁ ইয়াতে টোটেল ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ 46 চলে ঠিক এনেধৰণৰ 24 দেওপানী যোনটো MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছিলে আগতে আমাৰ তাতে আছিলে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছিলে 28খন আছিলে তাৰ ভিতৰতে আমাৰ বাঢ়িলে 5খন বাঢ়াৰ পাছত আমাৰ ইয়াতে হ'লে 32 নম্বৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ঠিক এনেধৰণৰ 25 নম্বৰ নীলিত MSC যোনটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছিলে তাতে আছিলে আগতে আছিলে আমাৰ 22খন আছিলে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এতিয়া আমাৰ বাঢ়ি 5খন বাঢ়িছে 5খন বাঢ়াৰ পাছতে আমাৰ হ'ল ইয়াতে 27 নম্বৰ ঠিক এনেধৰণৰ 26 দুৱাৰ বাগৰি যোনটো MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছিলে তাতে আছিলে আগতে 20খন আছিলে তাৰ 20খনৰ পৰা আমাৰ 3খন বাঢ়িছে 3খন বাঢ়াৰ পাছত আমাৰ 23 হৈ গ'ল তো আমাৰ গোট মিলা গোটেইবোৰ একগোট হৈ পেলাই আমাৰ টোটেল এতিয়া যোনটো MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চি যিমান আমাৰ LSCৰ আণ্ডাৰত যিমান টোটেল হ'ল 217 ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ হ'লে আৰু ফিমেল হ'লে আমাৰ 1542 টোটেল ষ্ট্ৰাক অফ লিষ্ট হৈছে আমাৰ 2360 আৰু ৰিইনষ্টেটেড হৈছে ষ্ট্ৰাক অফ লিষ্ট মানে ডাইৰেক্টলি যে কাটিব এইটো নহয় তাৰ ভিতৰতে অপশ্যন আছে প্ৰক্ৰিয়া আছে তেওঁলোকে ৰিলেভেণ্ট যিমানবোৰ ডকুমেণ্টছ যোনটো ডকুমেণ্টছটো ছেটিছফাই কৰি হয় ছেটিছফাই বা সন্তোষজনক তেওঁলোকে যদি ছাবমিট কৰিব পাৰে আমি ইয়াৰে বাহিন্দা হওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ যদি তেওঁলোকে আমাক প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অথৰাইজ অফিচাৰে সেইটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ক্ৰছ এক্সামিন কৰিব অৰেল ষ্টেটমেণ্ট ল'ব এই ধৰণৰ আমাৰ ৰিইনষ্টেটেড হৈ যায় তেওঁলোকৰ নামটো কাটাৰ পাছতো আমাৰ আকৌ ৰিইনষ্টেটেড হয় তাৰ ক্ষেত্ৰতে আহিলে আমাৰ ৰিইনষ্টেটেডৰ ক্ষেত্ৰতে 818ৰ ভিতৰত আমাৰ মেল আহিলে মেলৰ সংখ্যা 10জন এইটো ৰিইনষ্টেটেড হৈ গ'লে আৰু ফিমেলৰ সংখ্যা হৈছে আমাৰ 6জন ৰিইনষ্টেটেড হৈছে টোটেল আমাৰ আমি কৰিলোঁ 16 ৰিইনষ্টেটেড হৈছে Karbi Anglong rong hang rong bong rong ragalong rong bang sok thona mai paman pon aningkan wang ason si pining aningkan talabang so rong bang sok thona sai paman pon lo labang so rong bang sok thon lake pining jong jong mati non head leki bi ka pa do pon kali hakwar na marniya hut penta pa do pon lasya bang putin mati asinor alin doki do tum anke sok sang mati han hen bong hom satami che thon japa jirdam lo Pini ladak rong ragalong artu ke thom lake rong hang lindok rong pilindok lapen ke katha riso artu ki thom atum ansi labang som mai paman ponlo lapen ke akapre ka tumta artu do rep lasi artu tin atumta nanga chetong don rep nang ji pusi ningkan isek pen e phongan ke nang che lang nang chi humri vek nang ji puta phirang ke theng no nang pachini dun nili ke van ke rong pi rong cho long ri pet pen hala so long ri long habe kong ba ni do nili bang rong pi habe kong la se da itu ani kan van ta da sok thon sang thon wan
lepen aku nitum ke damtan anikan bang udah dah start so kran tadi tu bang bolo pen ada ke bang nangkok bang ke pilih le pencong kali aku pen tado nitum dak rong pilih dok waktu kan ke dan nitum rong bang lo sia rong nitum rong pilih dok kedoan atau bang dak sok sang kon na se kon dak nang pon kan lang tak ade lang tung sang saru problem tek tek dam tek tek ayu le si itu sok thon sang kon pun na thon na kon laเป็นซอกสร้างได้แล้วก็แล้วก็ทำอะไรได้ดักแค่นี่ตุ้มนี่ก็ต้องยองสิดูตัวเราต้องแต่ดักแฮนบ่พร้อมปูรูส่วนนักท่าส่วนนักเป็นเฮลูเงินปุ๊บอันตอนนี้ตุ้มเราทำเลยคือนี่ตุ้มนี่เห็นเป็นนี่แบบนี่ตุ้มนี่ก็เปรี้ยวให้กันนี่ตุ้มดอกพิลินดอกdengan nak tu membangke non itu ini cek kalau masih uthot kibang we lan mate kibang hi dolar tu masta mithanga jutar bela mithanga akam lo pura celan de pasi milin pada cheni itu de to sao tu tin porong ke do ke da ke bahani la chi ke do ma de kan de che da de che chalo che chalo che no hum ding ke do an ma te rong pi rong an chu ni tun ta pu ding do an than do an chi pu na hum so thon nai pu ba ge mo mu lang the a hu lang pleng hu thu ye che chan che chalu ge do harang ge do phu meng ge do phu lo ge do alam lang do ko lo là gì nên chú cũng để cho hàng này là gì apple này cái apple này thịt đen rồi sau lăng thằng này anh sau lăng thằng này bỏ làm được bỏ tiêu sự tận này ha những con xử lý vấn đề là bằng số atomo cái đó có rồi những chuyện là anh ta into long đấy anh phải biết lại plan ta bỏ làm gì như châu anh làm problem thì khi tham gia ngoài làm gì rồi châu bằng gì luôn ta kasi kroy lang tiban si no ni tum amuk adeng dure pen apol akata da akasar sigidu apol tangchir kalang it amu ke ahok arong ting ke le tum churi che chuan che pu apol po tu la si na hum no so long monte khai mai long na si na hum deng do al mang ke rong pla ni do adeng ni rong pli do de an mang le po mang parang ke ding parang ke ne po mang solom mi ding an ta mang solom mi bang jang po ya si anang pro pen ki thang singwan lo karom de Duar Baguri Press Club abitu atuma phancho phapongsi Dolamara Cultural Complex sahemalong there ni phai ingoira player ni Duar Baguri along development cyclem pon pedet pupena jok akoi gi pipona puthak Duar Baguri Mondol Committee atum chingrum si puthodra ta thengno Clardak pen VDC chairman Sarkoi Rong Pharda pen Dolamara Municipal Board chairman Anparta penang anamulu atum chetong pongsi Clardak pen rata thengno pachingi ponthu Hanboka pen Robinson Kiling Karbi Longri Abirta non elitum MEC sir Richard Tobi alangli mathalo la so hospital wa nangpu usi army ta tumben da chingki chithan lo commandant tumben civil dio tumben chingki chithan si order nang lialo le so hospital dak pe na so army commander tumhan dak pen tirek nangpu atela so dim army tum du de amasi la so army tumhan nak tumman dak pen thur nangpu pusi hadak elitum MEC sir hadak building non kimomlu non ta labang so building non satellite tangelo la so building non tangi dok hospital building la so hospital building tang telang sitame temporis tame pidunang pupusi hadak notice nang pelelo la tum army duma thur nang pupusi la tum 23 tarik se la tum pakhali jilam dolo dolamara usi phanar juno dolamara usi nili phan phunang kurilo dada 23 tarik tu itu army bila gusi abo ta olop safa tafa koribo karne bustu bahani ta do lasin ang tu inut pak chukidar biam tha laso pot mane non ko pahani phan amar loge Dr. Tanjing Ingti alang li dak Duar Bagri nili in charge lo alang li nili phan phunang korlo jerong bharsau receiver ta ka mi dolo nale tum MEC sir kapin khata tengpe hospital ship longpu
25 tarik ni sip nang deh. Asinang tu sosial work lem dan tu sinti mana tu. Oh. Tapi already laki KSA tu le dek dili tu mana pupi sita. Itu already laki claim tang lo lagi. Sita la sona por hut si kupai ke lang no. Osone army commander na ba emergency la tum Delhi long meeting tu ko madam tu. Kasi ni thom ni pi la tum por nang chang lo. Ni thom ni pi ni tum commander no ngetik kita pe cekrek tek lu. Ama si pe ni si nilidak paklang pon itu. Ladak katu we scheme amen tok edu. Lapen ke kuma kontraktor si ki claim ma lata dak amen du. Laso akamang bong 408 duar bogri ang bong. Lasong bong pen dolomara sor kachi pu bangke dolomara pan ke thang da claim de pin si. Sita lada 122 a scheme ke alangli dolomara long si claim lo. Ali makala. Bicara tok bila dolomara long ka claim le. Ente nang itum langnam tha 122 scheme dadhora ditu sopen up to chekso kakujan an alang linang claim kontang le la sombong pen kitangti dolang nilipupe je la ditu 122 scheme ke alang li claim tang lap lo complete lo nilipupe la sila so ding niliketok pondo lada complete putili tok pondo lo adha bang ke work not start mane kambang chen chila seta kam ke lot alu adha bang ke 50% progress adha bang ke 20% progress nile rak ke tok pondo sita la bang ke adha contractor dum dolo je adha bang ke kiklem baprap chet tang da prang lo adha tu kiklem der chet da dolo sita alang li dai ka lilo lagi alang li ke sarkar pen tingki ti tham lo ba alang li ke rada preemptive pulo alang li pini development wan lo alang li 408 scheme alang li wan si pini rada phan development wan film pini ke lang dalo pote itu MSC sir Richard Togbi alang li ke independent pen dang hai pen non ta MSC chola EM ta kali sitame alang li EM kali yang bong besame ilitum CM sir Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numar Mumin alang itum akang hon akang jinsu alang itum mahir jumi pe alang itum ben kacing gigi citang si pini luar bogri lo lana kam klem pon tang Pinya Abirta la ansi kang ton chalo kadu kavia phanta kardo.